Welcome to the #1 podcast, up close and personal with Israel Matseke Zulu, aka GP, Ma Orange, King Manamuni, Fruit and Veg, Boss Ori, General Potaski, Ghetto Professor. Ladies and gentlemen, this is a special episode. Welcome, Mkhulu, Dumakude. Khehla nami. Sichazisela ukuthi ubani. Mkhulu, mina igama lami lokuzalwa eUmoses isibongo yakwangubele. Ekhaya ukhona le la ngizalelwe khona eSwazini. Yeah. Kodwa ngokuhlala nangomsebenzi ngingapha eGoli. Yeah. Endaweni yaseThembisa. Gauteng maboni. Yikunjalo Khehla. Usephumlo. Ngisephumlo Mkhulu. Mkhulu. Uthwase nini? Mkhulu or isiphiwo sakho sifike kuwe nini? Khehla lami isiphiwo sami kube into engangicala ukuthi ngisho ukuthi into engicala ukuthi ngabona nami ukuthi hayi impela kuyisiphiwo. Kodwa ke kunezinto lebezinye lebesikade senzeka before ngingene la sengikhona khona manje. Ukuchaza kwami Khehla, when I'm not mistaken, yeah, 2014 ngangifunda khona eSwazini endaweni labathi khona kusavusweni. Kwase kwenzeka lenye into lebekade nje ingakajwayelanga ukuyenza ngoba mina vele ngikhulele eZion. eZion ke sibantu vele sithanda ukuzila senze yonke leyo nto leyo. Kanti kwaba indlela la sekubhobwa khona isiphiwo sami. Ithina ingisuka into yami Khehla noma ke nangicalwa isiphiwo sami ngangikade ngingumuntu ebekade azila kakhulu. Sometimes ufica ukuthi ngisuka ekhaya Monday ngiyawuze ngibuye mhlawumbe noma Friday. Suka esikolweni ngentabeni ngihamba ngiyawuthandaza khona lapho. Nangabe khona ukuthi mhlawumbe noma kunama test ngithathishela khona entabeni. Utshela ubani ukuthi kumele uye entabeni uyothandaza? Ngoba nje into Khehla nami esengivukela khona into engivukele nje egazini. Uneminyaka emingaki? Khehla lami umnyaka nginawo manje u28 Khehla. You are 28 years old. Kunjalo Mkhulu. So yini isiphiwo sakho? Usebenza ukwenzani? Umsebenzi wami Khehla ngisiza abantu ngeyinkinga ezahlukene. Ukunceda kwabantu Khehla ngibanceda ngokwesikolo, ngiphinde ngibancede nawo kwesidlo. Okay. So uyinyanga Dumakude. Kunjalo Khehla. Ubunyanga bakho usebenzisana, usebenzisa amathambo, ubona njani makumele usize umuntu? Khehla ukusebenza kwami ekuhloleni kuyinto lengeke ngisho ukuthi mhlawumbe ngibase ngamathambo noma ngibase ngani. Kuyenzeka ngesimo somuntu lo lekusuke afuna lo sizo ngoba awukwazi ukuhlolela umuntu emzimbeni wakhe ongekho umuthi ukuthi uzomhlola ngamathambo. Kukho vele okuzokugeja Khehla. Ngokuzwa kahle. Kuba kanjalo Mkhulu. Kwabanye benzeka kusebenzisa isipili, kwabanye ayadingeka vele wona amathambo Mkhulu. So Mkhulu, umhlaba esiphila kuwo manje kune-Christianism, inkolo yakaJesu Kristu, kunenkolo yabaphansi, zihlangana kanjani? Khehla lezo ndaba lezo ngiyajabula futhi ukuthi ubuze nami ngizokuphendula abantu abaningi ngoba badidekile kakhulu. Kasisicale lana Khehla ngoba iningi labantu abakholwayo noma ke lengizawuthi bafollowisha ngapha uChristianity. Bathi laba abaphansi kuyinto ecishe ifana namadimoni. Nawakhumbula kahle Khehla ukuthi nangu uJesu uyidlozi uyafa. Wafa naye. Wafa uJesu. Bathi umuntu ofile umuntu osokuphelile ngaye. Kodwa into engithusayo ngithuswa into leyo one ngoba oMaria kuthiwa baya
bayale lebekade ngcwatshele khona Jesu uJesu efile bamthola ngeko bebayaphi kanti umuntu ofile sekuphelile ngaye bebafuna lapho ngoba ngithi kuphelile ngaye so baya lapho bayofuna kukanjalo Khehla ngiyakuzwa Khehla singabantu kunjalo Mkhulu awusichazisele singabantu thina yini inkolo yethu singabantu abamnyama sizwe sakwantu sizwe sabantu sizwe sabanzawo singobani thina Mkhulu iqiniso lonke liphelele singabantu vele abedlozi singabantu bedlozi lekufanele ukuthi imithetho siyigcine lesikufice ukuthi kwenziwa bobaba kwamele ukuthi nathi sichubeke ngabo ngoba iqiniso lithi ayikho into Khehla ethi mayenzeka ingenayo iminingi ukuthi isho ukuthini so omkhulu bethu okhokho bethu bebenzani ngesiphiwo sakho ngiyazi ukuthi bayakufikela bakuvakashele bakubonise ukuthi lo uzomsiza so if I may ask ukuthi how do you identify an African or a black skin or a brown skin yini okumele sikwenze thina impilo yethu nje kumele senze impilo yomuntu omnyama Khehla njengoba ngisho nje ukuthi bafowethu indaba yokuphahla asiyenzeni osiphahla ukuphahla asikwenzeni lokho ukuphahla kufana ukuthandaza lokho Khehla okay so masiphahla siphahla kanjani or kuya ngedlozi lakho ukuthi maybe kinde baphahla ngetiye or baphahla ngamanzi or baphahla ngotshwala yini ukuphahla Mkhulu kuyindlela ezehlukene kodwa ke eziya omkhondweni oyi-1 esiphahla ngokuhlukana kuyinto lengeke ngisho kakhulu ukuthi ukuphahla kwinto ephahlwa kanje kodwa ngithi mina into oyifice isekhaya noma ke othole yenziwa ekhaya abangathi abantu abadala ngokwenza emhlabeni bese ukuthi sekuphelile cha ayikho kanjalo nangabe abantu abadala bekuthi nangabe ubaba azoya eJozi ayosebenza bebaqala benza inkomo lapho kuthiwa mhlawumbe uhlatshwa inkomo kushiswa leyo mpepho uyabikela lo muntu omdala ukuthi kuyiwe emsebenzini nawe usele ngemuva yenza leyo nto leyo ngoba mina nje ngokwazi kwami uyabona ubaba uzala mina naye umuntu wesintu ziningi izinto la ngifundise zona ngibona namhlanje ukuthi ziyangisiza kakhulu ubaba bekuthi makufika isikhathi sokulima kube nomphahlo bengawenzayo athi ukwenza nomphahlo lomuntu omdala bese sengibuka ama results alo ukuthi uma eceda ngako yini into lenza kwenzakalani ngangubona ukuthi kusebenza kanjani so ngayibamba lapho nami ngiyawubona umphumela wokuphahla ukuthi ukuphahla bafowethu kubaluleke ngendlela enkulu kakhulu asithi ke manje sifundisa intsha ukuphahla umuntu ongazo lahlekile oduke nezwe umuntu ongazazi ukuthi ubani kuyaphi singamfundisa njani ukuthi azi naye ukuthi kuphahlwa kanjani ukuze into zakhe zihambe kahle maybe uya ku-interview or uya ku-audition or uthola umsebenzi omsha or uyashada or uzala ingane entsha or kunomgulo endlini simfundisa njani lo muntu lo siqalaphi naye lo muntu asithi umuntu angithi yabona sinama 2000 manje sine new generation inkolo ziyalahleka simfundisa njani lo muntu Khehla ukuphahla njengomuntu nje lengizawuthi silayela indlela umuntu ongakwazi ukuphahla ukuthi kuyinto le kanjani ukuphahla Khehla uma uphahla into efana nesnef kasisali impepho ayisali nesibani phecelezi la ubiza ukuthi amakhandlela kakusali kodwa ke amakhandlela okuphahla Khehla mabili kunelimhlophe kuneliyelo
lawo makhandlela lawo futhi ufuna ukwachaza ukuthi amele kuthini. Lo muntu leyo nto leyo khehla uyayenza ekhoneni noma mhlawumbe kuleyo ndawo lesukukhona khona. Lapho usuke nje uhlezi khona ukuphahla ungakwenza. Kodwa ke ukuphahla okuhle khehla ukuphahla esigangeni noma ke entabeni. Okay. Noma ke nasemfuleni. Yes. Mawuthi emfuleni kusho ukuthi umuntu kumele angene phakathi komfula emanzini aphahle lapho or eceleni komfula. Cha khehla kuba seceleni komfula. Ngoba uzohamba namanzi phela. Uzohamba namanzi phela. Makangena emanzini. Ukuba nje seceleni komfula la kaphahlela khona. Okay. So ibhiya iyaphahla nayo. Iqiniso khehla kodwa ke lamabhiya Mkhulu akhethekile lawa laphahlayo. O uphahla ngebhiya le beyisebenzisa okhokho bakho. Yes khehla. Okay. Ihenekeni ingena manje. Nabo black label. Lezo zingena manje khehla la. Ibhiya yakudala ngokumcombothi. Umcombothi khehla. So mangiphahla ngebhiya angithi angibona ngiphuza ibhiya manje. Mangidlulile emhlabeni abakithi mabaphahla mina ngiyomele basebenzise lo bengikudla lobo kudla. Okay, kunjalo khehla. ngokuzwa kahle khehla. Kunjalo Mkhulu. So ingubo yakho khehla yinhle, i-camouflage, inegolide nobumnyama. Ngiyabona awungichazeli attire yakho ukuthi i-representani iminani. Cha khehla eyami ingubo yebo kona kunezinye izinto ezimfihlo. Oh yeah. Ngeke ngikhona ukuthi ngasidalula kodwa ke ithi siqale so kule podcast khehla. Mkhulu. Khehla Dumakude. Unelungelo lokuthi ukhulume okuthandayo. Unelungelo futhi lokuthi ungakhulumi ongakuthandi. Yes khehla. Sonke singabantu sineimfihlo emhlabeni. Kunjalo. Ne? Akusi interrogation angukufake khoneni. Angisingophephandaba mina. Kunjalo. Or indaba expose abantu no. Khululeka mntaka baba usifundise usitshele lokhu ozokhululeka ngakho. Ngichazisele ke ngale ngubo. Le ngubo lena Mkhulu njengoba uyibona. Ingubo nami liyavela ngephupho. Yeah. Yavela amahlandla amaningi kakhulu. Le ngubo le. Lokusho ukuthi ingcene yayo kumele umsebenzi lekwenzayo. Ingcene yayo imele futhi nokukhona kwami noma ke ukufundisa bami ngoba ngiphinde kube umfundisi khehla. Hawu. Yeah, asingene lapho ke uyakholwa kuNkulunkulu kakhulu. Uyakholwa eMahlozini? Ngiyakholelwa. Ziyahlangana. Ngoba ngiyabona i-camouflage is military. Tupac style or ghetto professor or 50 Cent or Snoop Doggy Dogg or Dr. Dre. Good. Kuhlangane futhi kunendwangu la. Ngiyabona kunemibala le. Mntaka baba, impepho. Yini umsebenzi wempepho? Umsebenzi wempepho khehla kuyinto yokumemeza idalwa noma ke yokuhlanganisa idalwa. Kuyi-password yokukhuluma nezidalwa. Abasebandlule emhlabeni. Masifuna ukukhuluma nabo. Sishumisa impepho. Kunjalo ke. Good. Singayishumisa manje? Ayishumike. Kubalulekile ukuthi le mpepho le bamba kanje le nduku yami. Kuimportant ukuthi slider ngo-matches or slider nge-gun light. Nawo kukhona matches okhehla ulayida ngawo kodwa lokubalulekile impepho fayithi ishumi nempepho. Kunjalo. Okay. It is ishumi lesa. Sibone ukuthi yawusala ngomuntu. Impepho iyenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Mase sekunje siyishumi kanje. Sesiyababiza sesiyakhuluma. Mkhulu. Awubabize Mkhulu.
ababiseke la impepho siyashumisa ke manje ngifuna ubabize ke abantu bazi ukuthi bakuphahlwa njani mayisha soka ningi bathi abayithandi ngikubona bangathi bayayicima icishe vele Mkhulu ngifuna isibongo isifuna nje intuthu sifuna nje intuthu all right so kuvumelekile ukuthi nithi kuphu cha yeah into esibalulekile ke lezo abe sicime ngale bhiya shaya pop good nayi intuthu into efunekalayo ile ntuthu kufunakala intuthu Mkhulu okay awushaya into zakhona ke ngicela ungilethele nesibane Mkhulu ungilethele nesibane awuzwakhe good iyelo asinayo siyaxolisa ngelinye ilanga sizaba nayo kunjalo ithi mase seyishunqa ke siyafundisa senzani ke mase sekso uma sekunjena ke kuye kufuneke isinefu nasi isniff so kune green ne black kunjalo zihluka kanjani inif or kufana necode neSteviset kakudlala anginaliqiniso kakhulu lapho kodwa vele zona zehluka isniff Mkhulu yenza into zakhona Dumakude naku ke sowucala ukuphahla yes kuba nama coins amhlophe why kumele kube nama coin ama coins omhlophe Mkhulu yokucela o imali emhlophe inhlahla Mkhulu phepha Mkhulu ayikalungile nje okay nice iphethe coin nayi ama coins akho kuwalahla phansi yeah ukuqile nedolo awukemi uguqe ngedolo manje ngoba thina sisakwazi ukuguqa ngedolo singamuli inyawo siguqa kanjani cha ke bona le indlela yokuhloniphisa lokuthi so ukukhuluma nabantu bayazi ukuthi ngincamukile so bazangizwela mara umuntu ofit uyomela ashaye ngedolo phansi kunjalo Mkhulu akhumule icathulo futhi why kukhulunywa icathulo kwanjena sehla icathulo uma usikhulula ngoba lasadonsa leBhayibheli kancane uMoses nanga bamthuma ilondoza bamthuma ungumlosi kodwa ke sekufunakala ukuthi enze umsebenzi othile wenkosi la bekade khona kwafunakala ukuthi akhiphe icathulo okay bathi Moses khumula imbatha zakho ngoba le ndawo le okuyo ingcwele kunjalo ke sithemba ukuthi wonke umuntu uyalazi le verse kunjalo nalo ongasonto uyalazi yeah so ke lezi izinto sesiyashunqa ayishunqekele phepha ke let's get into the sniff nasi isniff sethu asithi sisentabeni sisithela phansi khuluma ekhehla lami ngizobekisa nje njengami yeah uthi kuphahla mina manje phahla wena uphahla mina yebo akuphahla ufanda nemeve uphahla mina wena mathupha mina okay now uyayithela isniff sami phezu kwemali yes bongubeni bomazibuko bomwelase mangwena igebhu lamafu wena lohlaza njengenkoshana siso sami gadlela bogogo ngicela nihlangane ngilapha ngicela lo msebenzi wamakhosi nangipha wona ningiphakamise makhanye madoda makhanye bongubeni umakhehla namakhehlakazi kule ngibaziyo nale ngingabazi yeah bizama nonke bogogo nisondele kumina nihlangane la ngenzi kahle khona fikani nangephupho madoda ningitshele ukuze ngilungise sengicela ninike bongubeni nanbomazibuko nibe lokukhanya kimi nivele nangamaphupho nomsebenzi madoda lenkiwo ngimelethemba ukuthi ngathunywa yini so ke kungawo nginimema ngimcela namanje ukuthi ngikhapheni madoda kuba baNkulunkulu sezulwini ngiyanithuma madoda ngiceleleni inhlanhla nempumelelo ngicelele lokuhle madoda akukhanye zonke indlela ningivikele kubagadli kubathakathi nasesifeni bona yeah kubakhaphele ngivulele lokuhle madoda ndlela yonke la ngihamba khona kube nokukhanya so mase siphaphatha kathi sobe sesenza ukubonga siyabonga yes ke bese awusibheni wena lesinifu awusijikise emakhaleni isnefu
akubona bonke abantu befathi basibheke liqiniso njalo Mkhulu siyagula la ngaphandle ukhona nesithangala sithinta mhlawumbe unalawo ama-sinus maybe bayibizani u-eyelage yes une-eyelage yesinefu ngeke khehla sithi umuntu naye phahla akabhema isinefu ungasibhema nangabe siyabhemeka kuwena kodwa-ke into lebalulekile ukuthi isinefu usithele phansi nawuqeda sisibhemeke thina uyaseqisa ngemuva usencisa yes usencisa so khehla ngithi akwakhonanga vele ukusibhema Mkhulu all right bhema nawe Mkhulu phela awucabanga ukuthi yile lento yenza ukuthi abantu babheme i-cocaine emakhaleni sifuna ukuthimula phela kunesisidonsa ngathi asithimuli so or se-expirile lesinifu siright okay thokoza khehla so bese utshwala obovu sebenza ukwenza yes awusula umakhe ndabe zitha awuphuka ngamakema nomalandela thina salandela inkomo zamadoda imali madoda thokoza khehla ya ke dikgabu ba kgatlana mele setlhare tša breko ke phokgwana gona matseke matsogo ke ditlogolo tsa mosadi motelele ye motsho wa letebele ke bana ba kgomo ya marumo mnaswana rona re ba kgatla sengondaba ezitha futhi wozulu mageba kunjalo Mkhulu if you remember Shaka Zulu yithi ke la we are the descendants of Shaka Zulu kunjalo singaba kantulu futhi ke thina sinosibisi undungadu mahlangabeza sabahlangabeza beze ngobuso qotho kunjalo orhateko omajola indlela sikhaya indlela zibe mhlophe njengenhlabathi zolwandle la bavale khona kuvuleke sibe omavula kuvaliwe kunjalo Mkhulu siyathokoza so sithemlile impempe eshunqile kunjalo khehla isibani sikhanyisile naye nobhi ukhona ugwebu likhona singena la kwenzakalani ke sasiyisebenzisa ugoloko igama lakho vele ugoloko obovu utshwala obubovu yes utshwala buyasetshenziswa kakhulu ngiyazi ngathi kushoda obumhlophe kunjalo khehla kunjalo uzosixolela kunjalo kuma-Smirnoff so ma-Goldings khehla lapho ngoba okhokho bethu nomkhulu bethu bebabusebenzisa kunjalo good Dumakude singena ke la kule ndwangu kunjalo wazini ngale ndwangu senza le ndwangu lezi le ndwangu lesimkhulu njengoba usikhomba nakubafowethu ngiyafisa vele ukuthi ngibachazele nangaso ukuthi le kodwa ungakhohlwa ukuthi okuyimfihlo kunjalo Mkhulu asikolodi umuntu la asikhonjwanga ngesibhamu ukuthi sikhulume yonke into esingafuni ukuyikhuluma ukhuluma lokho kumele ukukhuluma kunjalo nazi indwangu ngifuna umkhazisele zona ukuthi leyini igama layo ngathi zinamagama nazo ngohlobo lakho zinamagama Mkhulu asiqale nganayo the red one red for danger naye bovu Mkhulu ibovu le ndwangu le umuntu imele amadlozi okay ubowazi nje ukuthi once ngathi khehla asisiqale ngala isontweni uthi khehla ngicela ungithungele ijazi isembatho leso njengamawesela ngithi bagcoka black red and white kunjalo nama-president o-Cyril kunjalo ne-parliament basebenzisa red white black phezu kwabo kunjalo khehla indwangu ebovu indwangu emele amadlozi ukumela kwawo amadlozi nangwase khehla noma ngithi bheka isikhathi esiningi kubantu abasebenza ngesintu noma ke nawo lokuthiwa labantu abathiwa amathwasa amathwasa
asebenzisa indwangu ebovu khehla yeah yesihle emadlozini, which means yokumukela amadlozi bavumile yes khehla ukuvuma amadlozi kunjalo ukuthi siyavuma ikhona kukanjalo. Futhi ke le ndwangu lena Mkhulu ngike ngadimana nenkinga, ngahlangana nenkinga nje izinsukwini ezadlule. yeah Unomunye umuntu bebathi abe nesebenzo uthi abekaye komunye ubaba, manje lento naye yangagcwali kahle emandleni akhe ukuthi le ndwangu lena ngoba lo muntu ukuthi unemimoya lemibi emlandelayo. Kodwa ke ufuna athola indwangu lebovu agezwe ngayo agcitshwe kwendwangu ebovu. ngiyakuzwa Lelo iphutha khehla le ndwangu le ebovu njengoba ngisho ukuthi imela amadlozi akwenzeki ngisho nangosuku olulodwa ukuthi umuntu noma mhlawumbe ugcinela lezo mbonakaliso noma ke leyo sebenzo ayicishwa le ndwangu le ayenzwani ngeke uyifake phansi Mkhulu igubhele phansi. Ayigutshela nje futhi total ukhuphela amadlozi ayivele Mkhulu akwenziwa uyabangcwaba uyabaxosha. lokhu ngenani nangabe kwenzeka ungamane kube ukuthi kuphuma isibonakaliso sokuthi le ndwangu ayimane iye emfuleni noma ngikhungele kulezo hlahla ngaleyo ndlela leyo nje ushiyane ukuthi abaphansi bakhulume njani, kodwa hayi ukuthi ifakwe phansi le ndwangu le. yeah Ngifuna ukufundisa abantu ngoba omunye umuntu iyenzeka hamba kumuntu wesintu kani yebo isebenzi yakhe beyi-right kodwa le ndlela nephetheke ngayo akusasiyi. Kungako kuzowanda igama ukuthi akunabantu abangama-scammers la kunyangeni. good asikene kule number 2 le yini igama layo Injezi le. injezi Yes. yini injezi bathi ngeSiswati injeti. injeti Yes, injeti. injeti Injeti khehla ngoba amaswati awazwani no Z akazwani so ngeke bathi injezi bathi injeti injezi lena khehla usho amaswati abazwani noZulu kahle kahle bakhathe nje uZ bavila lapho ukukhuluma. bavila Bavila lapho ukukhuluma. batekethe Kunjalo. bathetha abathethi so injezi le Injezi le. yeah injezi good Yes. Indwangu eyenzunzu. yeah yini inzuzu Izuzu khehla ningasho ukuthi ina isimona silofika ukuthi umuntu intwaso yakhe igxile kakhulu ezintweni zamanzi. abasemanzini Kunjalo Mkhulu. onalendwangu le ku-associate namanzi. Yes khehla. So emanzini sifunani emanzini? Emanzini Mkhulu kanje. Emanzini kunabantu kuyashiyana Mkhulu. Kunabantu abahamba isithi ngamadlozi. Mhlawumbe bamlahlele emanzini. Bamlahlele emanzini Mkhulu. So umoya wakhe uyavunguzela. Uvunguzela emanzini. Bese mawukhuluma nale umuntu. Yes. Kumele ube nalendwangu. Kanjalo ke. Kwazi ukumsondeza. Kanjalo. Good. Siyabulela. Emhlophe. Indwangu emhlophe khehla. Indwangu yokukhanya. Yeah. Nokusicela lokuhle. Akhanye bemhlophe. Kunjalo khehla. Good. Imele nje impumelelo Mkhulu. Impumelelo. Lena khehla bayibiza ngempero. Impero. Yes. Yini umsebenzi wakhe? Umsebenzi walena khehla muningi kakhulu. Modwa ke empilo othwese Mkhulu. Othwasile kuyindwangu vele nangithi ingalimela idlozi lentaba. Ingamela futhi kwabantu abasemanzini futhi nabo. Hawu. Siyafunda namhlanje. Sisesikolweni. So, masiphahla ke na utshwala obovu. Siyayiphuza yonke sishaye kumkwabakhe. Cha, khehla lami kukanje. Yeah. Uyabona ukuphahla nje okwasemakhaya angidonsele lapho. Yeah. Bekuthanda kuphahlwa ekhaya. Bekade kuphiswa nomqombothi. Yeah. Nomtshwala besiZulu noma utshwala besintu. Umqombothi. Yes. Yes. La utshwala buqale khona. Buqale lapho khehla. Yeah. Nawo lamabhodlela lawo. Lamabhodlela lawa khehla akuyona into ukuthi mhlawumbe na uphahla kwamele ukuthi usivalele endlini uphathe idash uphuze cha. Akuyona into le kanjalo. Uma uphahla khehla kuba yinto le ezosebenza uhle uyithela phansi ube ukhuluma Mkhulu. Asenze njalo. Vula lo goloko. Vula lo goloko. Sifundise ukuthi isiphahla njani.
sishaya kumkwabahla or sifake emlomeni siyasipula siyakhafula or senzani ungawari wena ncolisa nje sizaklina thina khululeka Kanje namkhulu. o ushaya isivalo Yes. ushaya isivalo Ngoba usuke uphahla lapha. manje ngoba mina ngilezi esiphuza ama Hennessy nama Glenfiddich kusho uma kuyophathwa mina kuyofuneka iHennessy Cha mkhulu bantu bazochubana nawe noma ke ingane zakho zizochumana nawe noma ke nawe ngoba le cheap yes asithi mina bengishaya 21 year old ngilezi shabo abo Domperion abo XO uzongiphahlela ngale drift le 35 rand cha mkhulu kanje uyabona or it's not about the price it's about the kind of product qhubeka Dumakude asengibekisa nje khehla yeah ngingakafiki lapho uphendula umbuzo yeah uyenzeka khehla izinto zakho zikudedele yeah uthi uma uyohlola ufike ukuthi ubaba wakho umuntu ebekahle kakhulu inyama yenkomo oh noma ke bekuhlatshwa bakutshela ukuthi kushode kuhlatshwa or bekaphuza itiye izinto ekanjalo bekufuna ukuthi kuhlatshwe inkomo mhlawumbe bekuhlatshwa inkomo njalo ngonyaka ukuthi kuyabona awusahlami leyo nkomo wena ngaleso sikhathi inkomo ngawunayo khehla hey inkomo yadura 10,000 uyabona nto akusho khehla ukuthi ngaleyo ndlela leyo ngeke usakhona ukuphahla hey phela inkomo as 10 patha uyabona mkhulu 10 sakila kukanjalo khehla yeah kodwa ke uyothi na uphahla yeah nangu nje wena ubekisa mkhulu ukuthi uphuza bo Hennessy yeah uyakwesibili kanje yeah ngiyaphahla mina yeah ongubena bomazibuko omwelasi igebhu lamafu kunjalo odubula magazini kunjalo mkhulu sengiyaphahla mkhulu ngiyamemeza ngithe yeah ngizwile ukuthi mina umkhulu wami bekafika kugoloko kunjalo mkhulu ngiyabahlanganisa oyingo mawuphahla usebenzisa yonke into lebe bayisebenzisa ogogo nabomkhulu kunjalo khehla kunjalo good phahla ke ngalesivalo nami ngishaya lesivalo ngiyaphahla mkhulu yeah ngabiza onke amadlozi akithi bawahlangane ngizwile bongubeni ukuthi nithi ngifuna umsebenzi wenkomo ongubeni amadla nginawo kodwa ngicela ngikhayiseleni ngikhona ukuthi ngaloko okuncane nginako ngaloko okuncane nginako ngize ngikhona ukuthenga le nkomo yeah angibele bakunike le mali lenkomo leyabayifunayo bathi uzoyihlaba kanjani lenkomo njalo ngale mali akukwazi nje ukuthi mina nami ithi ngenze kanjalo akwazi khehla ukuthi ngingathi mina ingane zami kufuna ukuthi nazingiphahla zingiphahle expensive ngibe mina ngapha siyabhayisisela abanga provide ngalo so kukanjalo khehla ledlozi lifuna inkomo lazi kahle ukuthi siyahozuka impilo njalo mkhulu so dabe sithi phuma kamagema nomalandela salandela inkomo zamadoda Phunyo kabe mphethe good we moving le nduku ke manje uyithola kanjani le nduku siyabonga mkhulu ukubuza khehla lami le nduku le njengoba ngisho nginika ngabaphansi good mkhulu nginika ngabaphansi nayo enamandla athizeni inamandla yes inamandla mkhulu so mkhulu umncane uyintwana encane kunjalo khehla kumele ujole ugalavante uphithizele ungemkhulu how do you balance the two your youth lifestyle and your calling your gift usibalansa kanjani lezi mayoshaya inkawuza naku bambile namhlanje phethe isibabuli sakho umuntu nje bese uhlangana nentombi kubo bathi idlozi idemoni singabazalwane thina we are born again tell me the experience maybe you came across how do you balance the two khehla lami engingakusho uyabona mina vele ubumnandi noma ke bubusha into lengingayazi kahle okay angayibonanga vele ngoba i-calling yami ingifice ngithi ngisangena khona kwase sekuba ngilelo hlobo ngoba kukanjena khehla ngiyothi ngithandana nomuntu noma ke ngizwana nomuntu
ufice ukuthi lo muntu lo sengibona izinto eziningi ngaye ngoba umuntu oboniswayo, umuntu ebonisayo, umuntu obonayo kunjalo mkhulu. Bese ngisakhona ke ukuthi ngathi lo muntu lo ngiqhuba kanjani naye ngibe sengibona into kanje. So uqhube kanjani ke empilweni ke? Umuntu phela nawe kumele ushofa abantu, kumele ugijimise igazi uzilule. Kunjalo ke. Umuntu. At the end of the day you are human. Kunjalo. You need to have children. You need to get married. Kumele ulobole, ube nomuzi nawe, ube nama BMW, nama Mercedes, nawe ushaya imicimbi, ama all white party. So take us on a journey. Mkhulu konje impilo yami mina ngiqhula vele ngiseyintweni ezedlozi. Kodwa ke liqiniso lihle. Isikhathi somama ngibanaso. Yeah. Ngibanaso mkhulu. Or naye uyakhethelwa lo mfazi. Bayakubonisa abaphansi ukuthi nangu uzoba umfazi wakho. Kunjalo ke. Siyakhethela. And obvious uzo associate nesimo sasekhaya. Kunjalo mkhulu. Angithi ekhaya bathi masigibela intaba. Nalo simshadayo naye uzayigibela. Uzayigibela. Masigibela ihashe naye uzoligibela. Okay, ngokuzwa kahle mntaka baba. So le nduku le uboniswa abaphansi. Kunjalo mkhulu. Ubuhlali lobu ungakhuluma ungafuni ukukhuluma. Ngoba ngibona ngathi icinile le nduku yakho ukudlula le yami. Le yami ayinazo lezi zinto lezi. Isameli yojika lapha kuye yoqiniso. La the department. Kunjalo ke. Lapha mkhulu njengoba ngishilo ukuthi ngiphethe isikolo, ngiphethe nobunyanga futhi. Oh wena you are 2 in 1. Kunjalo mkhulu. Ugijima noNkulunkulu, ugijima nabaphansi. Kunjalo ke. Oh exciting. Okay, qhubeka. Ngizawuchaza nje khehla hayi ngokujulile. Yeah. Njengala ngaphezulu mkhulu. Lokho kuyinto emele ubuyona. Yini leyo? Which means kumele isikolo lobuzayo lengibo. Oh, ubuzayo. Wena ningamazayo. Kunjalo. Nishaya isikhama round. Yes. Nigcoka lamagawuni bese nishaya ikhumbu. Juno wesiwe manzi. Kusho isigubhu. Uyizayo. Ngezayo mkhulu. Okay. Bese khehla kuba naloko okulanga phasi ukuhlala obumhlophe nalobu obubhantobo. Lo buhlalo obumhlophe nabo sebumele abantu abaphansi ke lo. Okay. Yes. So indandathu ucwele yabona ushaya ka ghetto professor ke iring amaring wethu futhi ngathi ayafana nami inama diamond yabona i diamond nami yabo 2 diamonds asikhulume ngale ring. Iring yami mkhulu lena akuyona iring yomshado. Yeah. Mara ngathi hlele emunweni womshado musa. Cha ke lo muno lo kulaba kufaka khona bathi till death do us apart. Qinisile mkhulu. So ayichaze la. Le ring lena mkhulu njalo ubihleli la kulena ndawo le. Nami le ring ngayibona ngilele ebusuku. Yeah. Ngayibona khehla le ring ngilele ebusuku. Into ke khehla uyabona nayivele edlozini. Ezinye izinto ziyafuneka ukuthi ucale ungathi uyaziba kancane ukuze uzoba nencazelo ephelele ukuthi lento ngeyani. Awusho nama ring nalama chain aswafaki nje ngoba ifashion intando yethu. Cha mkhulu. Anesizathu mkhulu. You are a handsome boy. I can see. You are a charmer. Bayakufuna amantombazana amaningi. So ubalance kanjani lapho? Emantombazaneni social life. Uya groove, uya ekatareni, ushaya number. Ubambe lapho ngene phakathi kwe 325 shaya isidudla lapha ibheke la iphuma khona. Ngiyabonga umbuzo wakho khehla. Mkhulu uyabona njengoba ngichaza ukuthi ubumnandi okutheni angibazi. Isikhathi sami esiningi lapha ukuthi ngiyogroupa khona ngisiza abantu ngilapho kuleyo ndima le. Dumakude sosiza abantu abayengakho emhlabeni since wazana. Hey khehla ababaleki. So bayabuya bakubona.
bayabuya Mkhulu. Bayabuya khehla lapho. Bayabuya ne Kakhulu. babonga ukuthi usizile baba. Kunjalo. So isiphiwo sakho uyasithemba ukuthi yiso sangempela vele siyasebenza. Ngiyazethemba Mkhulu. Kusho ukuthi ngabe ngaya kuwe bengingincamula inyawo. Ngabe ngaqala kuwe. Isaqala lembonzweni lento kuyo usheshe uyibone. Manje awungitsheleke. Asikhulume ngale ndaba yokuthwasa. Ngathi ukuthwasa noma ubani manje. Ngibona ngathi ukuthwasa ama-gay kakhulu. So awungitshele leyo process le. Uthwasa makwenze njani? Mkhulu uyabona endabeni yokuthwasa le ndaba seyibuhlungu kakhulu le. Iyapena la sikhuluma ngayo ngoba uyabona ukuthwasa abantu abathwasisayo sebajaha imali. Abanye amafia Bajaha imali. bayalutha. Bayalutha. Wonke umuntu ogulayo ngoba uphethwe ikhanda lingapheli. Bathi idlozi ufuna uthwasa. bathi mele ugide. Ufuna ugide. Kungawo khehla ugcwele izangoma ezingaka kodwa sisebenze. Bathwasela abantu bangenadlozi. Manje awungitsheleke nawo umbuzo ke from a wise man brains. The first person obe inyanga emhlabeni azama thwasiswe. The first nyanga of the world. Amandla wathole kuphi? Wathole uNkulunkulu. Kusho ukuthi khona abantu abazalelwa ukuthi bangathwasi babe intswembu nje vele from birth. Intswembu. Awudingi ukuthi ngithwase. Bakhona abantu abanjalo. Angichaze nje ngamkhehla. Yebo. Mina nje ubungibona ngila. Anginayo umuntu abathi ugobela mina. Gobela anginayo khehla. Umuntu ogobela nje anginaye. Angaze sengimuntu futhi ukuthi wathwasiswa uNkulunkulu. Masithwasisela uNkulunkulu nabaphansi. Kunjalo khehla. Lokusho ukuthi ngizawuthi ngaba nenhlanhla ukuthi ngathi nami fikela i-calling yami ngangabi namehlo mhlawumbe lajule ukuthi angasangiphazamisa kuleyo ndlela leyo. Kunjalo. Bakuvikela. Bangivikela Mkhulu. Kunokwenzeka uphahle wrong. Angithi abomama abanye abakhuluma iqiniso ukuthi ubabakho ubani. Kunjalo. Wazi ubabakho kuDlamini. Kanti ubabakho ubhanda ubuya le eMalawi. So simsiza kanjalo njalo. Khehla umuntu kanjalo mina ngokusebenza kwami. Uqala lapho uthola iqiniso ukuthi ubaba wakhe wakabani. Noma ke nangabe kunjani ngenze indlela engizobe ngitshela nabantu abaphansi ukuthi angiphahle ngenze nje kuze vele bakubo lo muntu. Uqala lapho kunjalo khehla. Kufana nokuthi angeke uqinise umuntu umqinisele esonweni or ebubini or ebhadini. Kunjalo khehla. Kumele umkline ecala. Wazi imvelaphi yakhe. Kunjalo khehla. Kuthi no wena kahle kahle akusumfukeni. Wena umkhandawiri. Ubuye eMalawi kahle kahle. Originally. Igazi lakho genetically. Siyafunda mntaka baba. Bakuthola kuphi abantu mabakufuna. Mara before siyalapha. Uyalibona izwe linjani manje? Kunjalo Mkhulu. Ukonakele kakhulu. Kubi. Uzimisela ukuthi usize kanjani wena emphakathini? Mkhulu, ukusiza kwami mina ngizimisele ukuthi abantu labo asebakhathele more especially ngifuna abantu Mkhulu labathi babambe into kodwa lento kayibambeki ngoba ukwachaza indaba la ukuthi uyazi abantu abaphahlayo kodwa akuphahleki ngoba baphahla wrong. Baphahla amadlozi wrong. Yebo Mkhulu. Umuntu ubiza umuntu ongasuka kuwo. Kunjalo khehla. Ngoba bamkhulise ngaleso sibongo leso. Kunjalo khehla. So kubaluleke kangakanani ukuthi mawumuntu ubize isibongo right kuwe irrespective yokuthi ushadile umamakho washadwa or akashadwanga.
kubaluleke kakhulu Mkhulu ngoba uyabona noma ngabe kuthiwa uzelwe Mkhulu ubaba nomama bashonela abantu abadala bangezwene noma ayifuni wena leyo ayifuni wena kodwa ke manje igazi igazi seyakufaka manje ingadi Mkhulu so kubaluleke kangakanani kubaluleke kakhulu Mkhulu kakhulu ukuthi nangabe ungwangubeni akubuka ngubeni ngokuphelele ubaba nomama akube abantu nabashona bezwene noma ke nakuthiwa labo bantu labo bangahlalelene kodwa izinto esifana nezinhlawulo ngazenzeke kuze ukuthi ugcwaliseke dlozini ngoba uyabona nangabe kuthiwa kuyahlawula leyo nto leyo iyayiphahlelwe nayo lo msebenzi lo lento yokushaya ama hit and run ama taste and pass ama one night stand nangumntwana sesimenzile besingazimiselanga lesidlala nangumntwana sekakhona kubalulekile ukuthi sambe somhlawula lomntwana kubalulekile Mkhulu ungamhlawula umuntu ona 45 years kunjalo khehla ungamhlawula somshada ungamhlawula kuze azobhilonga edlozini Mkhulu so abanye baphupha kakhulu mabadakile kasipedi bari sikhukhuni sibona ke sibatalati awungichazele ukuthi kwabanye waye amadlozi afika kakhulu mabadakile ngiphinde ngichaze khehla njengoba ngisho ukuthi abantu abadala behlukene abasiphethe emzimbeni maybe idlozi lakho belidaka nangabe idlozi lakhe belidaka sekulula nomuntu ngoba sebakusemoya nanomuntu osuke engcile emhlabeni idlozi lakho makube belibhema insango bathi shaya izolo esikhaleni Mkhulu ufuna izolo bekabhema insango basho njalo khehla noma ngabe wena uyibhemi mara kumele uyibophe cha khehla uyenza kanje Mkhulu leyo nsango leyo nangabe uyishisa kuba usangayishunqisa nje noma ungayidonsanga kunjalo Mkhulu kubaluleke kanje ngoba abanye bangathola ireason yokubhema bathi umkhulu wami bekabhema so azishe no ngiyakuzwa khehla mani Dumakude sishunqisile impepho sinokubona amasweet emsamo kunjalo Mkhulu asingene lapho amasweet khehla emsamo kuyinto nalenza ukuthi icela inhlanhla kwabaphansi maybe ugogo wakho bekathanda amasweet akuyingaloko Mkhulu akuyingaloko which means kuyisiko elokuphahla Mkhulu isiko lokuphahla ngumhambo nje wokuphahla ukuthi uma uphahla izinto ezikanje azisali ziyafuneka Mkhulu kunjalo khehla ngiyabuzwa khehla la bakutholaphi abantu babakufuna Mkhulu la Mkhulu ebona kakhulu ngisebenzela ePhumlong Thembisa number bani eThembisa house number house number 2262 yes when I'm not mistaken 2262 that's the house number Phumlong angithi kunjalo khehla iPhumlong is before Thembisa Phumlong askize Mkhulu use 2267 uqashile lapho yes Mkhulu okay uqashile Mkhulu usuke eSwaziland yebo khehla waza la eSouth Africa kunjalo uzosiza abantu khehla okay boma phone number ithi 072 072 78 444 02 cela ukuyiphinda 072 yes 78 444 02 kunjalo igama futhi uthiwa bani igama uDr Dumakude doctor khehla why do you call yourself doctor ngoba Mkhulu umsebenzi wami vele ubudokotela Mkhulu you are a doctor by profession you are not inyanga I'm a doctor khehla what is the difference between a doctor nenyanga cha khehla lapho ilontuza into lengayisho uyabona leyo nto leyo ayikho la inomehluko khona kakhulu okay ngoba
wonke umuntu ononcedo nangabe ngizawufika ngifike lapha ukuthi ngiyagula kanje yeah afika ngisize. Nginokuzwa bathi ama-doctor anokuya enyangeni mabacalekile bayokuza inyanga ukuthi umuntu makagula kanje simlapha ngakuphi umuthi. Odokotela babumpula laba besilungu ya bona besilungu impela baze kini bazofuna usizo kini kunjalo ke dlalo noma kwenzeka vele bayafika Mkhulu bayafika kodwa ke basuke bangabuzela izona indlela lezo lesitheni uvamise kubani laba bamakhemisi Mkhulu uyaphuza utshwala cha khetha ukusebenzisa nami phahla why ukusebenzisa amaphahla njengoba ngishilo khetha lami ukuthi angikwazi ukuthi ngiyaphahla zibe zingekho izinto kube neshoda kusho ukuthi mawuyinyanga sometimes we are forced to drink noma ngaba uphuza cha uphuza ayi ukuthi uphoxelelekile ukuthi ungaphuza khetha kodwa ke izinto lokufaka ukuthi utshwala ufuna kube khona Mkhulu okay yini vision yakho yini ubono lakho lakusasa what's your vision based on your gift? It's not a calling, it's a gift. Kunjalo uzibona kuphi ufuna ukwenzani emhlabeni? Isifiso sami Mkhulu kuyinto A1 abantu mabaphumelele mina ngifana njengelibloho la ngwenza khona abantu lo ukuthi ngiyawukhishwa ngubani kuleso ziba la kuba wenza khona akusafake mina lo. So politically, scientifically, do you think every person must be successful? Kunjalo wonke umuntu kumele aphumelele kunjalo Mkhulu kodwa uphumelela kwethu ngeke kulingane ekhehla angikubeke khona umlomo lo ukuthi uphumelela kwethu ngeke kulingane kodwa ke ngasiphumelele Mkhulu ngoba ukuhlupheka Mkhulu uyimbangela yokwenza izinto esi-wrong izimbangela nje esono. Okay nosifundile uthe le yabaphansi kunjalo khetha le yahlanganisa makube idlozi lakho khona liphuma emanzini khona liphuma entabeni Mkhulu le indlela mhlophe khetha uthe le yini impero leyo khetha impero khetha kodwa uthe impero yenzani impero Mkhulu njengoba ngishilo nayo yabaphansi yokuhlanganisa idalwa nayo kodwa igcule kakhulu kuba nakulala bathi amandawo Mkhulu amandawo yini amandawo Mkhulu ilaba ngaphandle Zimbabwe Malawi Congo cha khetha amandawo akusibo abantu laba kanjalo Mkhulu ngabantu abala emathongeni esiyafunda namhlanje. So yini amathongeni amathongo Mkhulu which means ngichaza ngabantu abaphansi mabathi unedlozi labanzawo bathi kuwe asengicela ngichazelana khehla lento ikanje uyabona umuntu onedlozi idlozi ngalihloli khehla noma ke ngalibhuli kubhula umndawo kubhule izuzu yini izuzu Mkhulu nawo kusemanzini khehla la basemanzini yebo Mkhulu awu explain indaba yasemanzini yini abantu abahlala emanzini or abazalelwe emanzini or sibuyele emva ukuthi kwenzeke awichazele amanzi emanzini Mkhulu nasikhuluma ngenzuzu noma ke mhlawumbe ile umndawo ngabantu labo abanye bakhona bashonele emanzini uyabona bashonele emanzini isithunzi sabo azange salandwa kunjalo khehla umoya wabo uyavunguzela ukuthi ungaphila kubani bese uyamosha kunjalo khehla kunjalo Mkhulu asikhulume ngesikhova nekati
wathi isikhova ebhadi and manje la eAlexandra kugcwele amagundwane kunezikhova eziningi zidla amagundwane asichaze leyo ndaba yesikhova isikhova sisymbolize ibhadi or senza isikhova Kesa lami isikhova inyoni edawule uNkulunkulu ekufanele ukuthi iphile kulelizwe leli lelizwe uNkulunkulu kodwa ke kunjalo kukhona abanye bashintsha basithema njengekati kunjalo ke ngoba isikhova asikho isono kahle kahle sesikhova sekuthi ungasifica sitela gate nalo kunamagundwane ngoba sibona amagundwane but kasike zanga kuwena mana kabantu ngalokuthi sekunabantu abagangile ekhehla ikhova lesebasebenzisayo ukuthi bamosha impilo zabantu basebenzisa lesikhova kungawo isikhova vele nangabe sihlela sekunganako ukuthembakala ukuthi kanjani indlela esabampela noma esabantu kunjalo khehla njengekati ngone special naleli mnyama ikati elimnyama ligangile nalo lelo khehla lapha ikati elimnyama ligangile balisebenzisa kakhulu kusho ukuthi asikinya drive imoto ngiyaphuma la nali ikati lapha ngenza ngiyachubeka ngiyadrive or ngiyakhafula khehla lami njengoba ngisho ukuthi kukabili mhlawumbeni kukhona umnyelo sokulandelela ngalelo kati futhi kungaba ukuthi isilwane saNkulunkulu siyasambela nje mane kwenzeke ukuthi kanti vele besizambele ikati labantu kanti lindlule ngesikhathi sokuthi wena ngozondlula kunjalo khehla asikhulume spiritual partner ukuba nomfazi womoya or ukuba nendoda yomoya ulale nomuntu ongekho emhlabeni uke wazwela ngaleyo a spiritual husband or a spiritual wife uvuke uphuphe ukuthi boyifaka ovutheka kunjalo and mawuvuka uze ukuthi no khona umuntu bekule kukanjena Mkhulu uyabona ukuphupha ulala nomuntu akukho right khehla lapha kumina kusymbolize ini lokho kuzinto lezinye vele lesisho ukuthi ukhalo kungahambi kahle ngawe khehla kukhona izinto kanjalo ngoba ukuphulela nomuntu isikhathi esiningi kusho nako kufishane phecelezi bathi utokoloshe ngoba tokoloshi akavele kumtokoloshi kuvela awumuntu omaziyo ongathi uyamthanda bakhona abantu ukuthiwa angeke babe nabafazi or babe namadoda ngoba banabafazi or namadoda omoya ikhona into enjalo ikhona khehla usuke wenziwe njani usuke uthakathwe kini or isiphiwo sakho uNkulunkulu kunike sona kukanjena Mkhulu uyabona kukhona lokunye nabasho njalo ukuthi mhlawumbeni unaloko kufishane unalo dokoloshe kuze lo muntu la khona ukuthi athole umshado noma ke abe nendoda noma ke abe nomfazi kufuna ukuthi agezwe lento lena akanayo kuze kukhonakala ukuthi abe nayo into zakhe sizohamba kahle noma ke kuyenzeka khehla njengawe usibekise nje ukuthi ungaba namadlozi mhlawumbeni abafazi bathi nedlozi lomfazi yes so ehlele ugogo wakho ngehlele ugogo wakho umfazi so kuze uthathe umfazi kufuna ube nomsebenzi othizeni ozowenzeka ngoba lo muntu mayefika empilweni yakho ufike athole gogo manje mawubatshela ke labafazi ke nawe uthola umfazi uyamtshela ukuthi no bathe mangithola umfazi ngikulethe bazokusebenza bese athi no thina kithi singabazalwane wenza njani kukanjena khehla isinto sithi uyabona umfazi nakuthiwa
uyashada noma ke uyagana yeah lo muntu lo indlela bekayiphila ekhaya akezi nayo ekhaya kithi la kumthatha khona yeah kodwa ke ufike athobe lo mthetho ola ekhaya yeah ngokuza kahle makafika shaya ispansula mina shaya ispansula nangabe la ekhaya shaya ispansula akashaye naye okay khona le bathi ulale nomuntu oshonele umama ohlala naye uyahamba uyakubo Thursday Friday night vigil Saturday it's a funeral Sunday uyabuya ekhaya kumele umhlekise khetha umuntu oshonelwe usemthethweni ufuna ukuthi agezwe lo muntu lo agezwe before ahlangana azile ageziswe manje uhlangana nalo ongagezi athi thina siyibelieve lento lethina thina siyi new generation nangabe lokho khehla ukwazi ukuthi kufanele ukuthi umuntu akwenze lokho ungakuvumula mntana lokho ngoba kumoshela impilo yakho sokugula mawuwiki futhi uyahamba nasemhlabeni kanti kunjalo khehla ngoba lesikhathi ulana nomuntu omnyama noma amadlozi akena afika akufica wena usebumnyame kakusekho kuvikeleka ke lapho khehla sizoba ne part 2 hey asithokoze ungubeni so kunungubeni wamashangane